na me pese na me ka kire papa Akwasi ewu ya say on kan hu say onye nyame statement na wo dina so make no me pese anko omra no me pa lumba chawo anon pa highlight food na chawo or you sorry so na no cast because onye nyame yeah, you too much. So papa me start here wo na mi so and some of those time on them Kumasi Kroba no preaching me tenin sem bi kwa so say we so for na ukika mienu a we nipa bone for ana wo free nyame ene da o ka ya hin enti papa Kofi Oduro betuma ka kire me say o wone ne yere wo dem no mo beda aya o de se beta fra che da na afi e de hye ebu no ne yere de ebu ato kwase bi so no ayo to make us ansem ni nyina ubidini abu bonia ka beta kumendi amanu ejuma we yo wo ejuma jasie me nkwa me hyebre. All right, men saka Kofi Nti ewa homa no so ma me ne no entwetwe nkomo. Kofi mema akwa abado ba silver 98.3 FM so. Ye ne o DJ. Na wa nyame adom me so me ho ye pa na won so eminua. Adom ti me so me ho ye pa. All right. Me yiri se Easter dey okwo twen ne tan wo kwa ukakra. Je bete Easter dey na wa win dey. Baby back up and baby be bring boss so dey but ko wa na ho na me so me ko tari kakra. Oh, okay. No, you know higher again kakra but I mean okay. Minua, you being a high life artist. Yeah. Na why high life for nyom kobe me fan se a bro decade. Kobe 2 decades. Yeah. Silver 98.3 FM. Nia ya na ye tete say mo nyom ya target as ewiase nyom. Na minim in the first place. Kofi utu wiase nyom. Medical HT for obi a uti Silver FM ya no me ma wati we friend wati for nyina agent. Yeah. DJ minim enyum bi ase be ye friend wiase nyom. Ewo me ma dwen mu no me hu say ye wo enyumfo ene ye wo nyum papa. Ohun say ye wo nyumfo ene ye wo nyum papa. Okay. Ye wo nyum papa. Okay. Ade bia ni wiase ye wo no ye wo positive ene ye wo negative. Ye fa tu ye ntimu. Enu ntina at time ye to make us bibi ye bon sam bibi nsu ye nyankopon. So what am I saying? Okay. Enti ade bia ye papa bia no the positive side and ade bia ye papa bia the negative side. 98.3 FM. Me pa talk o tie me. Ti o pa minua. Se me tu nyum na me bo enyum bi ti say one friend say me fa me po me nyum nye example but me fa obi nyum ti say yanga yenia one friend den amachi didi me papa okay o papa okay amachi didi to what you say ne nyum bia aye futu nsem say odo da ma bi na me so me da ma bi say boss inti say beta prache Kristo ni bi ni wiase a na yere da bed. No prepa. Ni bi ni wa na yere tu kwan. Ana ni kun atu kwan. Asofo ni bebre kura ha omo yere num ni Ghana ha. Se yen papa kwadwo fosu so to ni se pempem sam ya pempem do me ya. Boni be wo ne wa de we. Boni nim. Me da. All right. Erunti ni mu ni pa no. Na se yakasa wo esi na si enyum bia ba na kotie ni na se fa na se wonni mi pa na wotie enyum na wo wi a enyum no be de se enyum e enyum pa na se enyum fo. Okay. Na che se wa mama ti ase se ye ni wi ase nyum na emom ye wo enyum pa ene ye wo nyum fo. All right. Me da say you being a high life artist say the medical can say e da sofo ni bebra no se mo no mu bi sei no mu ye esum ena omo to gospel no so ye han enu nti sum ni han eni twaka ne nkyere mu nyina ne se nansen enchaye ena eye sofo Akwasi Awuah ogina na sorry manim aka se otie nyum bi te se oso opanyi bi bo nyum bi even though our mother the lumbedin na emom enyum na oto ye ne de Charles Kodjofo so na to ye opanyi bi to nyum bi a your friend say ankwa no ma me de me kra agba afore na efri da ote sa anyum no hu se papa no ontimi nsakra da eye nipa na oto sa anyum no 98.3 FM ema oka se
edi obusa nipa na oto saa nwom ne se edie na ode ne kra abo afode edi ama no eye ewiase anase eye nyankopon ye nyina nso ye nim se nyankopon bo wiase no oto bo nsam beka ye ho wa ha enu nti se eye wiase dia na kire se papa na ode ne kra abo afode ama bo nsam ema ne nkasa ye mu kra no he made mention of Freemason ni ade Mijuri se mu nyina mu looking up to Daddy Lumba as your role models. Mafa ne nsempɛn, mu ne na gina stage ato nwom pɛn. Mu tete nsem bi say efa papa ne ho, ene mu ankasa mo ho as high life artist a. Me nua ya na eye mo sen, mo te wa. Me nua mo te nsem bi say ya me nua ya na eye mo sen mo adaroma. DJ aya na eye mayerefo. Na mitumi asami ya okay me kra ma hwe Silver 98.3 FM. Papa kwesi e ka sa asemu se otie sa anwom na pe na ohwere de to wo se ni pe ise bi ontu be fat ontu sakrada na me pese na me ka tre papa kwesi ewu ase onka hu se onye nyame dabi onye nyankopon ta na ye kasi obi ye shebre safo ana se nyankopon bi wo wiase a mehu obi a waye papa na wan tipo ba be wu no fa to timi o miti o pa Kofi oba be wu odo owu mpa so no ofum ye e ma nyankopon anfa nche ni ti say di pa ro be kwan fa okọ bonsam jem okọ hell e be ni pa wo fo so waka ga ne se se beta fra ke di pe di bonsam ni pa na se beta fra ke onye otin ni no e bia ne bedu debi no no se beta fra ke onu mum ababe nyankopon apede ana da ansa na obabe kɔ ne krechi no na ebi ono asasa nti na ise wo nipa na wo be wi ase na se beta fra ke wo fo so oyo otini a wo be kan nyame ase nyina no edu te bi na se wo asem to ana se bibi be twemu a wo fa ahefa na se ne abaye ni nyina be yo bregu enu nti na yese maye mu atembuo yi wo nyankopon sem so what matter eti yamba papa kwesi ewu statement na wo gina so make no me pesa nko omra no mepa lumba chawo anompa highlight food na chawo or you sorry so na no kasa because onye nyame na se troko kona kasa e bible no no da na so de no kan to make say nyankopon se mamu mu aten no no nyankopon no yo tembu afoa how dare him so to be na obekasa asemu Kofi Kofi obuafu oh yes no asem na papa ne kametie DJ nyo na wo ka asema no. Now I respect that man so much. Say ultimately on the whole cancer same with PhD no. Yes, because now sorry they want it because you a bit my catcher and the senator project. On call baby I have lumba nyom. I'm more the for the study as what sada. And our boni team koda now. Kofi said the nkofo bebre kra ka se oto nyom ne se papa bi ato nyom ankwa no ma me de me kra ba for me ye ne metimi bia memre so na me kono kra kire se ono ankasa no enjoy sa nyom no me da say onti anko ntimi nto entum nsem and yeah you too much wow said the papa papa me start here wo na mi so Mr. Titi papa we and some of those time on them Kumasi Kroba no preaching maintaining same because or say we are so for no kika mi no a we are nipa bone for and I won't free nyame and that o ka ya hin onyuma we bie ya hin said wo pon adwuma kra na utuka kra wa soro makra wo fa bi ntina o kem na wo so sha asema wo gina pulpit so ya wo ka enyum na wo ka ho asem hu se beta fra ke papa yi e bo onyum e ba ewi aseno ataka nipa bebre abrabo also bi wo akwantum na ote sa anyim Kenya ne say no e se bitumi bobra na bitumi be hwe ni chifu ana bitumi di bafie e ke no wo gina so ka se be me krabo afora so bi e watu kwan lumba nya ha na otena church was anyim no wo abuchi e to tunu ti dia bia no owo mo ho o hwa ho kire bia e fie ni bi no se no e se bitumi me krabo afora e no na njira to de ti akose Freemason bi ana so de ti akode okọ o mu se ba bi adus na so de brain mo de ani no nya bi no de be hwefie ene so ahu ba bi a ogina ye nyina ye hulumba ye tutema no eti ni papa ne kan no me de na me hia ti ye papa kwasi ewu an se omra no me twen san se pass no kan wa Kofi said ya osi bi e kan no osi efri onkola brema wotie nyina na wo respect bi de ma no ti se ba se papa antwena no ansan a
Sa respect na de be man no, o de man no be lose ana. Oh yes, of course. Because the Tafrata me pese papa, you can enjoy away with that TV so preachy. And think as I no man cry in Numbia case of from the big now. No the tuni pafu say Monshe Numtuni Asama Waka, Munti Munsem Namu Fabi Momobra. Because Casem was the control this in a diner. When Pian Consumano, Sabuano, our boy after the next year. That means to say the piano shop here or but it could be in Kunim. And here when Bible verses degree, Papa Nitira saw them. Oh, Magu, that's what a beer. Now, Maki to some 7. Then Yachum Kakrai, the Gabin. Kofi say yeah try say you best sign a revive her life said you know me you nim no enyina ne na so ete say a free memfa ne say 95 for about 2000 more near the adin na her life gina ne na so pa na asa de wo hihye niema na ye dwirigu say enye sofo Akwasi Awuah na no prophet Kofi Oduro enso say onte ase say daughters of glorious Jesus akwotena United Television akoka say etoda no mo mutimi tie kwadwa ntwenwom amachi dede dadelumba ono so gina na sorry anim blast daughters of glorious Jesus de omo kan ne de bususam kra omo nka biem na esum ne han eni twaka ye try see a revive adi na ye nyina say ye sorry I empire born say how like besa be gina ne na so say and only the root of Ghana music I say omo tu omo ni asiswe me pa cho ya na mote sansem bi sa na de na ya na koso omo adwenim DJ am say medical akan assembly bebre na ya be kan say sa ya papa Kofi Oduro asem o kan yin so da so so for but so for ton na so for pen pa metai etie no preaching anopa ne ade but statement bi wo na me kan say yen ka enfan favor ye ho say aba wo kam obi ehun say wo ko na we o train ni so what ma say because daughters of glory Jesus wo see so born that was 80s and I started saying Mrs. Monka so what ma say yes ni fa ejare benkum so ye den ejare ni fa enti papa Kofi Oduro betuma ka kire me say o wodne ne yere wodem no mo beda aya or de se beta fra che da na afi ebu no ne yere de ebu afokwa se bi so no ayo to make us ansem ni nyina we do master kafra oh yes asem para make us one ne yere beda yen papa Kofi Oduro pa kire se o de da na afi ana se beta fra che o pe mi se yie mesumawo e na be him no de ebu afokwa e won dem Kofi Sade Kofi Sade kan ho ma thought ma say but any say that thing we enya de Nyankopon kra hwehwe wo ke nipa bi say na say wo ka obi asem ana asem wa wo ka wanka say o tutu say no asem a me ken say the frache emfa nipa no fi mum na me gu a Nyankopon ka say bi bu wa tan thought ma say Kofi na sansemi ekokokosi ugiri se monwom a moto no sebe sede omo ka se eye huhudwum enu nti na de sa hula balusi e de eba na afi no matena se etie e na omo kika ka sansem we ana se de like woman ni da na sebe sa prate na me kan say epistophobi me ta so nyina bi enya atwom oh yes bebre na bi enya atwom so ahu bebre na bi enya atwom because oh yeah bro near woman say and another making Bro Fisher metie anope na metie unyum bi in fact metie anyum ni wie no na mebusa mo say na enti anyum bi say na ya na omo friend say eye ahuhunyum ye wi asanyom yo Kofi unyum bi te say once na oni ofori amponsa na boy yes ade Kofi ade enko na ukoma utime to sa anyum no brother almost say no ma metuma ka say aboa ye nuanu makwantufo say beta prache o mutumi katim ye etumi tena brochiri bobra say beta prache o mu nya rechichi nya leadership etena brochiri kwa na nka yemfa enye gospel metuma ka say highlight mo because so bi ukwa brochiri wa masa
What can I say, bro? What was the highlight when you and yet new ones here amount for Abu when I say no too. The other amount for Abu Lumba all times for Genchi. And on still a yeah. And no mutie na atwetwe mo yere. Because baby a waba bedu baby na papa ika say akwantu mu nsem. Ono a chance me nko am shebre because e tell be a matter aboti wu no bi mpo na wona na di nkomo. Utumi tena fie bi abete 1 year na hu obi kura mpo se o Ghana ni waka hai. 6.3 FM. Adwuma nko a. Nti wanya san mi mu ya ntete o yere a. Se beta fra che wo be ye den. Ya semo. Matias ye pa. Nti ta enyum once na ya tema wo kan. Se wuti mu ntema obi ka se once na ye hu ewie ono na enyumere otumi dane boja ehune huna ya. That should tell you say I want to nam anofa ni ewia anan di pe afo say o we dey be me pa no ono aso person abaye wo bonusam ono ano betima person abaye wo kanfo the once na ye hu na ewie ono no otumi dane boja ehune huna ya na do nti di an gospel na essence anyumu yi asama meka tre obi se beta pracha me fa brazia na me bobe gina sordem ana me fa skate na me shede be gina sordem. Oh, I tell you why. I say you beka. You said it. You tell us me a gym who can answer me the about betuja. You go in fisa. Not just a coffee way. So, and yet, I've won some quality. Make a can in crowd with my sister, more than 10. And Cranshabe no more family, father. It is all national cata. We're going to new way a day. It's going to you know, or cast or fast can go movie. Or cast a beta project or Oduro or 2 for show on Crantian. We are some 10 cranche. The piano, a drobian or 10 cranche. Kofi Nti, not just a Ujidi said the Ghana ha. Young many a man may be ACB a religious. Na Ejia so for the Omofia Siaka can same way. At the fa papa no obi kura betime decide say on tie that the nyum bi mana. Oh, I no cry. Because my papa ne okay all can or come and sorry my cry obi olumba see the kura na say obi na dey say beta pra to olumba nyum kura tia. Obi hu say e bone. Eti na jimu no o didie do osofo dim na oni didie wo nyame mu ati asem na meka no o didie wo osofo dim na oni didie wo nyame mu a instead say nipa yenya didie wo nyankopon mu no yenya didie wo mu asofo ene na ma yeyira no eti so nya didie wo osofo dim a sidi ne kura ro so onkoto mpo no say me sofo osisi until onkoto enso ka papa nya say okoto signal na okoto cassette na okọ online ko timu ya say beta frache eno so boa adwuma Emma papa na sebeta frache adwuma oye no ono so beso abapa unim ni krofo eluma hwe omo unim adoye oye man krofo nti wo kogu na adwuma da ben na yen obi abegina stage upper mic akwa kase osofo ewu wa sore nye come on mu ya dia mu you be want to ashamed of yourself Kofi David omo ya na ya di sebeta frache yenso sebeta frache you betuma kan bia but you buye ho no cre and said you mubu mo no mumu ho saa because mumu bi papa na mo fa na as role model no we are saying we be kwasoro ba from o meka ho hwe da na eyen so say say akwara wo te wona se bia obi do papa ani mu ye form a o ka tren se papa ji akonwa na tena se na me nkoto twede emra enti adepa na in fact mo ye no me bom aba so power for that Kofi meja na san kwa no men eni omu bewu adama ubi bi ni abobonua na me so mame hono na minya wai wadaroma so see ubi bi ni abobonua ka beta kumen di amanu ejuma we yo wu ejuma ya sie me nkwa me shebre eskonoma kwa me na se die mu o Bantio mu nsem ye nkentra ka be nsem abrami hubia na kwansre nyani ami penise etinsa wadi mi tra shefom the break na mana basao usia mi fremu ya ko fi ogwafo ni mo ino bi esu konoma dia rewa ka kwantiu DJ edia futu na efinsa ake edia futu na chen sa nwum ya wotu ne nsam a wo ken edia futu ena chen nwum ne anwum ya wotu eminua munyanya atwumde en ma no na fatamo Brako fi medase mi chia me nkofu mienu go kuma se mi chia Kofi do
And MPY, Omina die hard members of Daddy Lumba, Michelle Mujina, why? All right, Minia, Nyamisha pa. Akwasi Bogans who came here, why? That's it, Kofi Nyankopon Shroud, say OJ Break. Na also say na me no din komo silver 98.3 megas. No problem, big man. Yeah, be din komo right after the program. Bye bye. Kofi Nti no. Wadwa bruta. Na so ben. Esia sembe kura ni. Awunu. Kofi Nti baby but dog woman no ho. Amomo. What is some for front is so no.